eye nemi Katã Mawu de do kufia nu te po la le Yesu pe nkome eye nu te po pe Mawu ye Mawu nye nya yo Katã Mawu gbon la o le tepe eye ye pe Edze Kristo pe jeje Kristo ewene bena ye pe nu gbedodo Katã la ewona nu tepe yo fana Mawu pe nu tepe o ma awo dole akpo me fesi ale Yesu pe nkome me tibe ma kade jino bena Mawu le tepe ya Mawu le gbo la fima ikemele Mawu le gbo la fima ikemele afima ikemele afi ikemele eye wo ikele radio agbo wo ikele radio jibi afifila Mawu le gbo ye Mawu le afia Mawu la fima eye ye pe nu kumu le me fakele agbo awo ye pe nu kumu le agbo me le fesi agbo han le Yesu pe nkome Every promise he has ye pe nu gbedodo yo Katã o dona o ye pe nyati yo Katã wo gblo de nu chi ye pe nyagbodi yo Katã wo de gblo de nchi o ye pe nu sen enye nu tepe wo ye pe do me nyonyo ale ye pe nyadete eye wo Katã wa ko me baba le agbo me le nya ba gbo me le Yesu pe nkome kunu le agbo me kunu de popo pe kunu of healing, doyo pe kunu of deliverance, gade de pe kunu of his word, ye pe nya bakle ye pe nu gbedodo pe me fafa pe kunu la gbo me le Yesu pe nkome we've been in the book of Nye Daniel. non Daniel pe akpaliam eye mie disa mie je comme chota fi eta gba eta fi eta ton eta ne aso mie leta atolia As we look at chapter eye 5, nemi egbo eta atolia as a word, Mawu and when he enyade speaks no the esi word, eye ne Mawu it stands bro ye by penya that word eno to na fulfill te that enyati word. be na And the nyama word of God ya will be kwegbo spoken to ye you wa tonight. weji And pepe the eye mo word penya will be o la gble no le fulfilled in fesi your ya eye life nyama in akpe me baba la Jesus' gbo me le name. Yesu pe nkome Give me a good Bro, alpha amen, location. amen. Bro, amen. Gbere nam. Father, Fofo. we thank you tonight Ye de and bless your akpe name. no What le a fesi ya e glorious mye yira God wonko. you are, Ao a Mawu great God amenu you fe la are, kasi a enye sinenyo. mighty, powerful Mawu God, nusẽwo, creator, Mawu kalẽtɔ, redeemer Mawu you nuwɔla, are. Mawu We're asking you, amedela. Lord, tonight, Ye nenye you eye mye fulfill dia your le fesi ya word in bena every na wɔ de life wo in nya di le Jesus' akpesi name. akpe me le Yesu pe nkɔme. Your wonders to Wo perform, nukunuwo and your ne fa me. wonders in every Eye life, wo the nukunuwo young ne and fa the me old, le the men and akpesi the akpe me women, le the ametsitsi people ɖevi here and the nutsu people nyɔnu everywhere. ame yiwo We le pray to dzi that ame your yiwo le word of dzidziƒe ame yiwo le wonder kpuiƒe will come wodo gbe upon ɖa be every wo life nukunu ƒe nya ne tonight va in me le akpesi Jesus' akpe me fiasia le name. Yesu ƒe ŋkɔme. Touch everyone. Ka asi ame sia ame ŋuti Everyone eye natrɔ around ame sia and ame do ƒe wonders akpe in eye every nawɔ life, nukunu even amlimawo le today, akpe by the sia akpe me egbe manifestation gɔ of your hã power to wo in nya ƒe Jesus' zɔɖeɖe me le name. Yesu Kristo ƒe We ŋkɔme. thank you because we Míede know you have akpe nɔ elabena answered. míenye In bena le ɖo ŋuti na mí Jesus' vɔ le name, Yesu we ƒe ŋkɔme pray. míedo gbe ɖa le. Another Gagblɔ amen before you amen sit bubu down. ɖe kafi nanɔ anyi. God has blessed you. Mawu Sit down in yra the wo promise kaka and the blessing bɔbɔ of the nɔ Lord. anyi We're le coming Mawu to ƒe Daniel gbedodo chapter ƒe yayrawo me. 5. Daniel I'm ƒe reading from verse agbalẽtatɔ 26, maxlẽtso 27, blavevɔ and adelia verse 28. blavevɔ adrelia We're kpakple looking at blavevɔ Daniel enelia. Daniel chapter ƒe 5, agbalẽ reading ta from verse atɔ̃lia 26. maxlẽtso This kpukpui is blavevɔ the interpretation. adelia. Esia ye This nye is gɔmededea. the interpretation. Esia ye nye Everybody gɔmedede. has, Ame everybody aɖe here perhaps ame has aɖe a si Bible. Many people Bibla penya. have the Ame Bible, geɖe and Bibla like the le wo eunuch si. of Ethiopia, Eye we abe read, aleke and then Philip comes aƒedzikpɔla and he Ethiopia says, ŋutsu do ma you ele understand si what we're eye reading? woxlẽ And he eye said, ne le xlẽa how Petro le biɔ can si I bena Filipo le understand biɔ si bena ɖe except le se some gɔme enu xlẽm man ne le to le gɔme se ma guide ebe me? aleke ma We de mi o need negbe ame aɖe la kpe ɖe ŋuti interpretation. We need nye hiã revelation. gɔmeɖeɖe And we nye need the hiã application ɖeɖefia of the eye word mie of hiã God. Mawu It ƒe nya wasn't ƒe zazã ɖe only mia ɖokui ŋuti Belshazzar eye that Belshazzar saw ɖeka the pɛ writing koe on dze the si wall. ŋɔŋlɔa yi And ke wɔ ɖe then he eglia couldn't ŋuti understand eye all the wo people ye there ɖeka koe kpɔe in that eye mese feast, in that gɔme hall. eye ame None yiwo of nɔ them xɔa mea understood. wo And not dometɔ only ɖeke mese them, gɔme us as eye well. menyi be Our wo ɖeɖe writing koe may o not be on the wall. enu Our ŋɔŋlɔa writing woŋlɔe le is in the ŋuti scripture. It's in the book eye of God. ele Mawu And ƒe Philip is agbalẽa me asking eye us, the Filipo preacher is enɔ bia mi asking se us, bena do you Mawu nyagblɔla le bia wo se understand? bena ɖe
dene se gomea enu xlem nelia dene le gome se ma aleke matemio negbe ameade negbe nufialade negbe maunya gbolade alo pastorade alo maunya kakalade alo maunya gbefande ye la de maunya gomenam e ya nuchi ye le tepe ado benare gome se fa fatoa na su asio le mau penyasi esi ayenye gome dede na enu yike onro obe mene tekel mau ekhli kiku brave fo andrelia tekel o dawole nu danu me ke ele hojoe akpa le hojoe akpa ojo dade nu danu me eye o dede nu danu me a mele nu pomcho nu danu yike blona nyape pepe me na mi olo enu il jole afima enu ikele afima enu yo kata obo epu gbaple la wo kata no so ene yide sekela dikwa ela na pepe me ikela si o nanyi be ne pe apa alo ne lolo apa enu danuma la gble na vo amenyi be eya yo yepe agbe yepe enu wona enu yo kata no ejim enu yo kata wo gbaple enu ye wo mo no le yi mame efo eye me ele wojoe o dekpoa ele wojoe efo eye wo le wojoe ne Mawu damikpo lo nade alo maju enoka Edze Noah ekpe le Mawu pese kelme eye woje eye anuchi enoka eyi okplejo mi ela bena Edze le Mawu pe nkume eya anuchi ne Mawu so de kpokpo pe adaka bwana Noah la Mawu da Noah kpo Mawu kpo be Noah pe eye woje ne mi kpo Abel bakple Mose bakple Joshua wo pe le Mawu pe nu danu ame eye Mawu kpo be oje eye azon ne mi va ame yo le nu babla ye yame ame yo le nu babla ye yeme a o pe le Mawu pe nu danu ame eye Mawu ma yike le tepe ya Mawu ma enye nukunu wola eye nukunu le si bena wa wo le miape agbeme eye Mawu donu deja wo le mia dometo de sia de pe agbeme eye Mawu ma ekpoto le tepe ya esimie gede nu babla ye yame a Mawu damo po abe Yohannes ene abe Petro ene abe Yakobo ene eye le Calvary le wope agbeta le edoyi ke Kristo wo le wope agbeta Kristo ezu de lanao Kristo yenye wope tepe hola Kristo yenye vosa mamleto eye nukakeye hiao le wope agbema Kristo nanao Kristo eye ne Kristo da ukpo eye ne chaka gbakple Kristo ne chaka gbakple wo de la le Kristo ta na je le Mawu pe nkume Mawu akpo obeneji me bene Kristo akpo na je na yepe de kpopo aje na yepe koko na je na yepe jojo nyenye na je na yepe do menyonyo le agbome tukọ bubuo owo nusia le wonto odokusi ole jagbagba be wa je menene mayo onto jina gbagba lo dokusi Kristo manueme o jina gbagba lo dokusi de popo manueme o jina gbagba lo dokusi Mawu pe gbogbo manueme o jina gbagba le wodokusi abe aleke Belsaza yento le je agbagba le edokusi Kristo cho yepe jojo nyenye yepe de popo yepe kokoso de agbome alebena gbakple Kristo le mewo eye wo channel Kristo mea na pe eye na je fiesi ya petanya yenye Mawu Nusẽwo kata to da amesia amekpo eye wo le jibena na je kaye nano ne wodeka ne fa le dokosi
eye Mawu pe tsɔtsɔke mele asi o. Mawu pe vovokpɔkpɔ mele agbo mo. Mawu pe dede mesu asi o. Dzimetɔtrɔ mesu asi o. Kristo ŋutɔ ede mo be Kristo ŋutɔ be ne de zɔn le yeƒe agbe me oa. Na fo hodzoe eye ma kpekpe ɖeke manɔ asi o. Wa ne le va Kristo gbɔ eye ne xɔ Kristo dzi se eye ne se xɔ nu ke Kristo wɔ le Calvary tawo eye ne de mo ne be na ne va wo ƒe agbe me eye ne xɔ Kristo abe wo aƒetɔ kple ɖela ene eye ne gblɔ be Yesu Kristo elɔ nyanye gbɔ eye wo ɖem eye wo ŋlɔ nu kɔnye ɖe agbegbalẽa mea ema na kpe eye na dze amegbetɔ sia amegbetɔ Amesiame le anyigba ya dzia Mawu nuso katã tɔa eda mi kpɔ ye lo nanɔ hodzoe alo lo na dze le yeƒe ŋkume le kpukpui blavevɔ enyilia me Peres woma wo fiaɖuƒe la atsɔe na Medziatɔwo elabena medo gbe ɖa o edzi Mawu ƒe ŋkume edzi tsɔtsɔke o edzi kpɔkpɔ wo fiaɖuƒea wome eye wotsɔe de asi na Medziatɔwo kpakple Persiatɔwo enu yi kpɔm nye le egbea ye kpɔm ye ma eye medo gbe ɖa bena esime mi le tsaka kpakple Kristo esime mi le kpɔ avulele le Kristo dzia Mawu ele afi sia afi Mawu yi ke nye nuteƒewɔla Mawu yi ke wɔna ɖe yeƒe nya ƒe nugbedodo dzia akpɔ wo be ne dze Mawu aɖo wo kuxia ŋuti na wo atrɔ wo agbe eye atrɔ nu sia nu le agbo me fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Ele kpɔ enu etɔ̃ le teƒe ya fiesi ya. Enuɖuɖu dzɔdzro ke kplɔ ame geɖe kɔgbegble ɖo me. Womede bu Mawu ŋuti o eye womebu Mawu ŋuti o. Woɖe mo na wo ɖokuiwo ye woge ɖe kɔgbegble ɖo me le woƒe agbe me eye eɖe yeƒe gbegble agbe ƒoɖiƒoɖi nɔnɔ sɔfia eye evelia yenye Daniel eva gblɔ mawunya Daniel nanɔ alia tegbe nudi gayuive me fiesi Daniel megble na kɔ ɖo o eye agblɔ Mawu ƒe susu ɖe gofiami Daniel enye ame aɖe ame ɖeka pɛ yi ke nɔ yeƒe ehonu le Babylon ƒe anyigba dzi ye ɖeka pɛ ko edze te ɣle nuŋɔŋlɔ yi ke ŋlɔ ɖe eglia ŋuti eye eŋlɔe pɛpɛ eɣli pɛpɛpɛpɛ eye vɔvɔ̃ aɖeke manɔ eme eye mevɔ̃ na ame aɖeke o mevɔ̃ na efia ƒe ŋkume o eye egblɔ Mawu ƒe nya nɛ Mawu ƒe nya gbɔgblɔ le dzɔdzɔenyenye me ye kɔgbegble ɖo manɔ eme eye enu etɔ̃lia yenye nyagblɔɖia ƒe mevava pɛpɛpɛ nyagblɔɖi geɖewo wonye nyagblɔɖi tsi wɔnuku aɖe eye na wo fiesi ya Mawu ƒe yayra Mawu ƒe nugbedodo na woa enye nugbedodo xɔasi nugbedodo nyuietɔwo eye Mawu ƒe nugbedodo Mawu ƒe nyagbɔgblɔwo aƒetɔ la ƒe nyagbɔgblɔwoa wonye nugbɔgblɔ nyuiwo yi ke wometrɔna o eye eyi si me Mawu gblɔe eye ne xɔe ɖe mea Mawu ƒe nugbedodo la nye gbagble amen le agbo me fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Mina ne miakpɔ enugbãtɔa yenye enuɖuɖu ke medze o eye wokplɔ ame ke ɖe kɔgbegble ɖo me. Na ne miakpɔ Mawu ƒe nuwɔna le amegbetɔ dzi Mawu ƒe enuwɔna ɖe ƒome ɖe ƒe agbe me Mawu ƒe enuwɔna Mawu ƒe azɔɖeɖe le efia atsekpakpa yi ke nɔ Babilonia
Mawu pe nu wɔna le amegbetɔ nutsu nyɔnu pe agbeme le anyigba ya dzi. Nenye be enu ya dzɔ. Nu ka ŋutie enu ya dzɔ ɖe amegbetɔa dzi o. Tata yo eye pe fiaɖuƒea wome. Eye nu ka ŋuti yeƒe agbenu tso nenema eye nublanuikpɔkpɔ ɖeke manɔ eme o. Eye akpɔm nye le Daniel ƒe agbalẽ 1 Makli tso kpukpui gbãtɔ. Fia Belsazar tu aglo gã ɖe na yeƒe amegã akpewo eye wonɔ wɔnyi le ame akpeawo eye wonɔ wɔnyi le ame akpeawo nukume. Ema enyra ale gbegbe. Amenɔ te ɖe afi ma mina miakpɔ kpukufilia egblɔ be eye esi Belsazar mu aha la ede se be woaɖatsɔ sikanu kple klosalonu siwo fofoa Nebukadnezar fɔ tso gbedoxɔme le Yerusalem la vɛ ne fia la kple yeƒe amegãwo srɔ̃awo kple yeƒe ahiãviwo yeƒe ahiãwo nanɔ nu le wo me. Enyi be deko enyi be enye ame ƒoɖi ɖeɖe lo menyi be eɖe ɖiƒoƒo me ɖeɖe ko yo wa eganye ɖiƒoƒo ƒe ame elabena eyɔ ame mɔ katã va ƒoƒu esrɔ̃a ɖeka ye Mawu ɖo be woaɖe gake ya la eɖewo zã eyɔ srɔ̃ katã va ƒoƒu. Eye gayɔ yeƒe ahiãwo katã sɔkpe ɖe ŋuti. Eye be srɔ̃awo ɖeɖe ko va yeƒe ahiãwo eye numawo wonye enu ƒoɖiƒoɖiwo emɔ ɖeɖe ko mesunɛ o. Eye esrɔ̃awo eɖe srɔ̃ geɖe. Esrɔ̃ geɖe yiwo woɖe la wo ɖeɖe ko mesunɛ o. Egaɖo ahiãviwo eye wogayɔ dukɔa ƒe amegãwo eyɔ wo srɔ̃wo kpakple woƒe ahiãviwo bena woava ne woava nɔ nu. Wava nɔ nu enyra menyo enu tɔ̃lia le kpukpui tɔ̃lia me. Egblɔ na mi bena tete woɖatsɔ sikanu siwo wofɔ le Mawu ƒe aƒe me Mawu ƒe gbedoxɔme le Yerusalem la vɛ mi le kpɔ nu ƒoɖi nu gbegble egbɔɖinu yi ke wowɔ kpɔ enu gbegble yi ke anutua wɔ. Eye ne le sɔ asivi ɖeka sɔ le fia amema la asivi kpɔtɔwo sɔ le fia wo ŋutɔ elabena nuka egble kɔ ɖo eye ame geɖe amea wogblena kɔ ɖo nenema eye wonɔna kɔgbegble ɖoa me wonɔna gbegblea me eye woƒe agbea ele gblɔ busunya ɖe Mawu ŋuti eye egblɔ na mi bena wova tsɔ nu yiwo le Yerusalem ƒe gbedoxɔ la me vɛ eye fia la kple yeƒe amegãwo srɔ̃awo kple yeƒe ahiãwo nɔ nu le wo me. Mina miakpɔ kpukpui nelia azɔ le kpukpui nelia me wonɔ wɔnyi eye wokafu Mawu siwo nye sika klosalo akɔbli gayibɔ ati kple kpe. Edo dzesia bena fofoa Mawu fofoa eli sika legba ɖe anyi le ta velia me eye fifia oya ole subɔ sika ƒe legba ole subɔ legba mawo eye sika klosalo ƒe Mawu yiwo le subɔ eye wova tsɔ sikanu yiwo le mɔ ƒe aƒea me yiwo nonu le nu ta ole subɔ ati egbe kpakple ƒe Mawu ema enye amegbetɔ ƒe kɔgbegble ɖo amegbetɔ ƒe enu vɔ̃ɖi wɔwɔ eye enuma amegã mawo ale yi ke wogble kɔ ɖo le kpukpui atɔ̃lia me enumake kasia amegbetɔ ƒe asibi ɖe va ŋlɔ nu ɖe fiasã la ƒe gli azɔ Mawu do la ɖe zɔ azɔ ene le fɔbu Mawua be amegbetɔwo le gble kɔ ɖo amegbetɔwo sɔ ɖe kuku gbe ɖe nu vɔ me yiwo le nu vɔ wɔm ne sɔna nya ɖe Mawu ŋutia ne be amegbetɔwo ƒoɖi eye wole nu ƒoɖi wɔma ɖe ne sɔna nya ɖe Mawu ŋutia ne ŋutsuwo kple nyɔnuwo wole gbɔɖinu wɔm eye wo ƒoɖi eye wole nu vɔ me eye wotrɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe trɔ zu naɖe ye nukpe nanu ena henya ɖe Mawu ŋuti alo na bufɔ Mawua Mawu esɔ yeƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ va fifia mina ne mi le nu ƒom tso wo ŋuti mina miakpɔ mi xata amandre
Puis Etolia, le michape akbaleta andre, puis Etolia. Bena. Fọdí wọ̀wọ̀ sọ alọ́mẹ̀náwó amẹ̀gánwó díánú ó wọ̀ nànú mọ̀dì wọ̀wọ̀ sọ alọ́mẹ̀ ó wọ̀ ẹ̀nẹ̀bọ̀ eye amẹ̀gánwó gbàgbé fọ̀nùdúrọ́láwó amẹ̀gán díánú fọ̀nùdúrọ́lá dúró àwọ̀nù lè fẹ̀túta eye dùmẹ̀gánwó gbòòrò ànú sí lè wó dúró alẹ́ wó blua afọna nunya opodi eye wopo na diame eye wo blona busunya eye ozina me wo jibo na blona busunya le kpuku eneliame amenyueto le wo domele abenu ene eye nu tepe wola fondiwu anka le wo betakpɔlawo ƒe nukekeawo dzi la to xexe va na wo azɔ tɔtɔ aɖewo dome enu yi me tom mi le aye ma bibla gblɔ be wo katã wɔ nu vɔ̃ eye mɔwo ƒe ŋutikɔkɔe hiãwo tim menyi be wo katã wowɔ nu vɔ̃ ɖe ko yewoa wowɔna nu vɔ̃ kple woƒe susu woƒe asi woƒe nuƒoƒo woƒe nunya kpakple woƒe sukudede. Wo katã le wo si la wo zene le nu vɔ̃ɖi wɔwɔ me eye wo wɔne tina tre ɖe Mawu ŋuti eye wo ƒona ɖi ame bubuwo eye wo wɔne be amewo tsã wone wɔ nenem ƒe nuɖi ƒe nuawo. Efesotɔ ƒe agbalẽ tane kpukpu adrelia eye megblɔ bena ekpuku andrɔ̃ azɔ la mele asi mele esia gblɔm eye mele ɖase ɖim le aƒetɔ la me bena azɔ la miagazɔ abe ale si trɔ̃subɔlawo hã zɔna le woƒe tamesusu ƒe yakanyenye me la ene o. Ŋutsuwo nyɔnuwo yi ke ƒoxlã wo kpakple wo ŋutɔa mi katã sã miezɔna le yakanuwɔwɔ me yakanuwɔwɔ tofloko ƒe tofloko enye tofloko. Le Noa ƒe eyi ea woƒoɖi eye le Noa megbea make wokpɔtɔ nɔ dzi yim le ɖiƒoƒo me le nu vɔ̃ɖi wɔwɔ me le agbe ƒe totro agbe ƒoɖi agbe baɖa nɔnɔ me eye le míaƒe agbe mea Mawu tsɔ mi da ɖe yeƒe sekeli dzi yeƒe nudanu dzi eye míaƒe agbe edze le Mawu ƒe nu o elabena míenɔ zɔzɔm le tofloko míaƒe agbenɔnɔ ƒe yakanyinɔnɔ me. Enyilia ame siwo ƒe nyasa do vivitsi eye wonye amedzrowo le Mawu ƒe agbe gome enu manyamanya si le wo me la ŋuti. Mawu ƒe agbea ye nye agbekɔ ye nye lɔlɔ ƒe agbe lɔlɔ mele míawo ya míasi o va ele ye le mía me agbe yi ke nye Mawu ƒe agbea ye nye kɔkɔenyenye ƒe agbe dzɔdzɔenyenye ƒe agbe ye le Mawu si eye míawo ya la míedze go le Mawu ƒe agbe gome eye Mawu ƒe agbea ye nye agbekɔ ye nye nyateƒe ƒe agbe míawo ya míaƒe agbea ye nye agbekɔ ye nye amebeble ƒe agbe alakpatɔwo míeblena me le nuwɔna me eye míeblena amewo le míaƒe nyagbɔgblɔ me eye enu yiwo katã míewɔna la míedze go le Mawu ƒe agbe gome eye kpakple enu manyamanya si le wo me la ŋuti le woƒe si me woƒe dzime sese la ŋuti. Belsasa yeƒe ŋku gbã be makpɔ Mawu ƒe dɔmenyɔnyɔ yeƒe ŋku gbã bena makpɔ Mawu ƒe dɔmenyɔnyɔ kpakple Mawu ƒe mɔ bena wòaɖe fia le Mawu ƒe ŋkume. Amegbetɔwo katã le anyigba dzia nenema ke yewo le wonye nukuagbãtɔwo woƒe ŋku gbã be womekpɔ ɖeɖekpɔkpɔ o woƒe ŋku gbã na dzɔdzɔenyenye woƒe ŋku gbã bena woanɔ mavɔmavɔ ƒe agbe kpakple Mawu. Egblɔ na mi le asiekelia mea ame siwo esi woƒe dzitsinya eve tsɔ Mawu ƒe aƒeme ƒe kpluawo enu siwo nu wonɔna nu le Mawu ƒe aƒemea etsɔe etoa tsɔwo tso Yerusalem eye wonye Mawu nusẽwo katã tɔ eye enu yi ke wòwɔa wanyima
Esrɔ̃awo katã va ƒoƒu eye yeƒe amegã katã va ƒoƒu. Fɔ bubu aɖeke menɔ eme o, mese fɔ bubu aɖeke le eɖokui ewɔe, evɔe. Eɖewo le woƒe agbe mea, woatem anɔ agbe baɖavɔ gake la, womase fɔ bubu ɖeke le wo ɖokui me o. Woadze ahiãwo kpakpakpa zã eye womase fɔ bubu ɖeke le wo ɖokui me o. Woanɔ ayɔ nuwo, ayɔ cigarette alo woayɔ kpekui alo woayɔ enu vovovowo eye wowɔna numɔ eye womesena le wo ɖokui me bena yewobu fɔ le Mawu ŋuti o. Elabena womele woƒe wosɔ ɖokuiwo sɔ trana enu gbegble wɔwɔ agbe baɖanɔnɔ le kpukpui enyilia me kpakple nu makɔ ame siwo ƒe nyasa do vivitsi. Nyagblɔla ƒe agbalẽta mandre, nyagblɔla ta andre, kpukpui andrelia, nyagblɔ bena, nyagblɔla ƒe agbalẽta andre, kpukpui andrea betsaza, le ɖe nyɔnu ɖeka eye meɖe nyui o. Mawu adasi o eye neve ɖe ɖeka eve etɔ̃ eye wosɔgbɔ na wo. Ɖomahi akpɔ ale fofoa Nebukadnezar trɔ dzime, ale ke Nebukadnezar enyɔ eye wògbɔ va eɖokui me eye wòyɔ wo katã va ƒoƒu eye ele ɖu azã eye kaka Belsaza egblɔ bena woneyi ɖe Mawu ƒe aƒe me woava lɔ Mawu ƒe kpluawo, Mawu ƒe me ƒe kpluawo bena ɖe yeanɔ nu le nu eye yeado aɖika kpakple dziƒo ƒe Mawua. Belsaza megavɔ̃ɖi nenema gbegbe o. Exɔnye nele dzi eye nele wɔm eye nele gogo teƒe aɖe yi ke tɔtrɔ magava nɔ ŋuti o. Megayi ŋkɔ akpa nenema o. Ana alakpa dam, ana me blem, alakpa yi ke gale ŋkɔ nagava yi da ɖe ame aɖe ŋutia. Megavɔ̃ɖi nenema tɔgbe kaka ɖo ɖoƒe ma o. Ne ƒudu kplɔ amewo ɖo eye ame ɖo naɖeke ɖe ŋuti o. Eye neto afi ya eye negava yi ɖe nyɔnu megavɔ̃ɖi nenema tɔgbe o. Nenɔ enom nele enum kaka eƒe ma gbɔna eye nele ƒudu be yaku nele dudzi be yayi ɖe zɔmavɔ me. Megavɔ̃ɖi nenema tɔgbe o. Nenye ame aɖe yi ke ɖina gbɔ amewo anɔ do vlo amewo ya amewo bena o kpɔ mi ɖe asi le ŋuti nenema wo le yeƒe agbe ma fifia negadzi be yeagawɔ bubu eya la va xɔ agbe ɖa na wo. Eya ŋuti ele gblɔ bena megavɔ̃ɖi nenema tɔgbe o. Megavɔ̃ɖi o. Amegawɔ nu vɔ̃ɖi wòagbɔ eme o. Belsaza megawɔ nu vɔ̃ɖi wòagbɔ eme o. Belsaza mɔma yi ke netsɔ la megawɔ nu vɔ̃ɖi wòagbɔ eme o. Aƒetɔa ele nu ƒom na wo le fiesi ya. Ele gblɔ bena ɖe ema ne wɔa esu nenema. Kpɔ nu yi ke ne wɔa ɖa. Kpɔ ale le nɔ agbe wɔa ɖa. Kpɔ ale ne zɔ va yi ɖa. Megawɔ nu vɔ̃ɖi wòagbɔ eme o. Ebe meganye bometsila nenema o. Trɔ nɔte eye nagblɔ be aƒetɔ mebɔbɔ ɖokui nye. Menata gake enyi be esi ne se nya yawo katã vɔ, esi ne kpɔ nu yawo katã vɔ eye ne kpɔtɔ le edzi yim, kpɔtɔ nɔ edzi yim a, ame vɔ̃ɖi nuvɔ̃la ƒe mɔ la eɖiɖi eye enu ɖe atso megbe dome eye ava lé o eye ele dzo le anyigba ya dzi ɖa fi kana ve nɔ mavɔmavɔ ƒe agbe alo. Megawɔ nu vɔ̃ɖi agbɔ eme o eye meganye bometila o. Nu ka ŋuti ne be yaku hafi azãgbe na de o. Belsaza kpakple dzimaxɔsetɔ geɖewo egbe kpakple ame yiwo xɔ sesia egbe kpɔ ale yi nenɔ agbea nɔm ɖa. Azã ɖu ke medze o yi ke kplɔ ame ge ɖe kɔgbegble ɖo manyɔmanyɔ me, kɔgbegble ɖo me eye ɖoƒe velia
Bakple suku dede alo nunya yo kata no Babylonia. Bakple nuko dede, bakple nunya yo kata no anyi kume koko yike no anyi utu ya eten le nu pa van yiko nglo de glancha meten klio. Ela bena Edze Mawu o. Eye matem Edze Mawu pe nu ngonglo Medze Mawu ta Medze Mawu pe nu ngonglo le glanti o. Eye matem ade gomo matem ase gomo. Eye le nu wa esime asima dze le glanti. Eye wokpɔ enu ngonglo a edo Jesi. Ela bena ekpɔ asia konono anglom. Eye mekpɔ nuti la pe mamla no anglomo. Le enu anglom asia ko no anglom eye le nuwa akpetesi nunua pe vivi seso kata enucho nuchuo gbakple nyɔnuwo gbolo gbakple ahiaviawo pe vivi sesiawo yike sem wo no le yi mamela enucho ne zirika eye eto vovon ele po kpakpakpakpa ye pe klo po gbafa eye ko no pe eye akunya olawo gbakple joto la o metem hlenua o jagbagba nenema ko wona kokoko eye wo so subo pe nu popo subo pe no eye wo jagbagba le wo do kusi hu gake o metem o mese enya tepe agome eye o mese nu ike no glantia o mese gome kakavana simeye Daniel fa esuna va gbene bena Belsasa ame ade le fiasa wa me eye no agome na to kaneza eye gblene comme sesia bakple edron o egblene ne pe eye edene gome ne tutu yo Daniel eye oyo Daniel eye esi oyo Daniel vea amea ekpoto no nutua ele to nu gbe na o ne le de comme na mama tonu ya na o minami akpo Daniel pe agbaleta ton makle kuku William azon fiatron evado etitre eye wo va efiagbon eye wo yi de asan dupia eye fiasron aglobe na o fia nenu agbetegbe nyama ko glona amea eku sama me chuchu eku sama me ebe na megataka ela ebe megana ne dekelia tuki dekelia nutua de le wo fiadu pela me amesi eyade enyo nanto benadi watem akpo ebe nenye di hoseto fafa esron enye hoseto le Nebukadnezar pe enye hoseto le fiadu pe yike va ya pe eye azon egbe ane potoli eye megble kodo eye menye fofon ato me va trosun fonato ne potole abe ale kene le tsan ene esime Mawu pe de popo Mawu pe kokko nyenye kple jaje nyenye ekpoto ne potole me de asi eye kogbeglo do ade kemele agbomo ne poto nye Mawu fi eye ne poto le Mawu pe nyawo me de asi eye ne poto nye Mawu nyaglon la yatepeto ela bena ame adeli de wate ma glo nyama cho nutiwa bena nenye kogbeglo ame megble na kodua de ne gble kodua de ne vai nata de ne vai trua de wo gbogbo me ejo ike no me o ale ke ne kuna kutrisade de le nata de ne fa egbea eki me pe agbenonuare jova leo egbea eye egbea magatem atitro eye ne le fon na mo eye ne ti ne fon magatem akenu go ha aglo nyatepia eye consider gbe Kristo toko enye eye joda kuda ibrada yauda yala meganye Kristo to gake Daniel yala enye ameade ikele wo fiadupe amen amesi ke meye Mawu koko pe gbopole le fofo ngonlela wo gbo si jeje comme sese ple nunya le esi abe Mawu pe nunya ene eye fofo fia Nebukadnezar chue do joto bokono kaldea to ple gbesala pe tato
le kpukui veliame, le kpukui veliame, elabena gbɔgbɔtriakɔ si dzedze kple nunya le esi pe ame aɖe edze doa. Ame aɖe yi ke enye ele kɔkɔe ɖea gbɔgbɔ yi ke le dzia enye gbɔgbɔ triakɔ ne ame aɖe ele kɔkɔe ɖe eye wòtsɔ yeƒe agbe na aƒetɔ la eye etsɔ yeƒe agbe katã ɖo anyi na Mawua gbɔgbɔ triakɔ enɔna eme ne ame aɖe xɔ kɔkɔe nyenye eye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nyɔnyrɔ su esi eye ŋusẽ le esi bena wòaɖe gbefa nyateƒea le teƒe sia teƒe esia yia gbɔgbɔ triakɔ woakpɔe le eme. Gbɔgbɔ kaƒomevie le wo ya me wo. Ɖe gbɔgbɔ triakɔe le me woa. Pe gbɔgbɔ triakɔ ƒe gbɔgbɔ ele me woa. Ɖe ne kpɔtɔ le gbɔgbɔ gadziame ɖe asia. Ɖe ne kpɔtɔ nye Mawuvia bena afi sia afi ke ne le, afi sia afi ke ne tsitre ɖo aɖe. Ɖe gbɔgbɔ triakɔ ma le me woa. Eye egblɔ bena gɔmesese le esi eye nunya le esi eye drɔ̃ ƒe gɔmeɖeɖe le esi. Eyama ame si dzena si eɖena nuwo gɔme eye eɖena dzowo kpakple edrɔ̃wo gɔme. Daniel. Eyama nye Daniel ame si fia la tsɔ nukɔna be Beltsaza. Eya ta woayɔ Daniel ve ekema aɖe egɔme. Tete wokpɔ Daniel, eva yɔ Daniel va eye azɔ Daniela egblɔ na fia be efia. Enunana wo re ne nɔ ontɔ le ɖe asi va ma ɖe gɔme na wo. Ehia gbe gɔme ɖe la enu la ame la ɖe Mawu nya gɔme blibo Mawu nya gɔme detoa míehia ame ma tɔ gbe le míaƒe tsɔtsiwo le míaƒe hamewo me. Enu yi ke Mawu gblɔ. Mawu gblɔ tso nu vɔ̃ la ƒe agbe ŋutia míehia ame ke la te ma ɖe gɔme na mí. Míehia alakpadalawo ameblela le míaƒe atarewo dzi o. Míehia ame yiwo la va nɔ concert wɔm anɔ do nukoko na mía awo vɔa míehia Mawu nyagblɔlawo Mawu nyakakalawo ame yiwo agblɔ nyateƒea na mí agblɔ na mí bena nyateƒea enye si. Mí menye ame yiwo ava nɔ do nukoko na nu vɔ̃lawo yewo la nɔ ko nu na zomavɔ. Ihia ame yiwo ɖo la nɔte abe Daniel ebe na ne woayɔ Daniel ve eye ana mi ana wo gɔmeɖeɖea eye ava ewoe nazu akaɖi le ame be nazu akaɖi le kɔwa me nazu akaɖi na amewo. Amen. Ame yiwo lɔna mekawoe lɔna nyateƒea ne le lɔna nyateƒea kɔ asi dzi ma kpɔ. Ne le dzi be ne va do nu kokoe na ya. Ebe ɖe ne le dzi be ne do nu kokoe na ya awo. Awo, ebe na kpɔ ɖeɖeɖe, ehia be woaɖe nua gɔme na wo teto, ehia bena ɖe Mawu ƒe nugbedodoa na kpɔe me vava le agbomea ɖe, ele bena ɖe woaɖe nya gɔme na wo pɛpɛpɛpɛpɛ, eye ema ŋuti ye dutoƒo mɔnyakaka eva na me bena míaɖe gbefa nyanya na amewo katã, mímeva afia bena ɖe míado nukoko na kpetesinulawo alo gbekuiyɔlawo, mímeva bena ɖe míado nukokoe na ame yiwo le nyizomavɔ me awova míeva bena míado go wo míakpa ŋkɔwo eye míatrɔ wo ɖa le mɔ ma dzi eye míana wo Mawu nya ƒe gɔmesese vavãtɔ bena ɖe woatem anye bena ɖe Mawu dziƒo ƒe Mawua ɖeɖekpɔkpɔ le esi eye le ƒe ɖeɖekpɔkpɔ la su wo si. Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ asu asi o. Gblɔ bena ɖe Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ asu asi nye. Ɖeɖekpɔkpɔa aƒetɔ atɔ asu asi nye. Eye alea wòava me le agbo me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Na míakpɔ Efesotɔ ƒe agbalẽ tatɔ̃ maxli tso kpukpui atɔ̃lia dzi. Efesotɔ ƒe agbalẽ tatɔ̃ kpukpui atɔ̃lia egblɔ bena esiame ye elabena mi ame siwo nye sidzelawo míenye bena ahasiwɔlawo Beltsaza ahasiwɔla ye wònye nyɔnu gbogbo mawo kpakple ahiã gbogbo mawo enye ahasiwɔla Daniel ebe Daniel gblɔ nɛ bena oda wo le nudanua me seke le amea ele hodzoe eye medze na dziƒo o. Kristo ɖeka pɛ koe ate ma wɔ be na dze eye medo gbe ɖa fiẽ sia bena ɖe natsɔ wo agbe na aƒetɔa eye aƒetɔa awɔe be na dze le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen.
Nye bena ahasi walao alo amemakomako alo nukle lao si sokple tron subola amemakomako o fona nutikanye eye wo soga so wo pe legba enukle lao nu jojro oye ole jibena afi ke wato ye nu jojro wo pe nu jojro watem agbotane eye o ebe de legba wo kata jo jojro ma o kata mako nyenye ma o kata na de ojo eye Belsaza na de numa ojo alebena na tem ayi de tipo takela ope domeni ya de kemele ma o shadope amena o ekpukui Ateliame kana amade ke na cho nyapu ablemi o ingana nu kokwe dona metware alo concept wotore ava blemi adala panami o ela penale enusia unchila Mawu pe diku va fisetoji ela penale enusia unchi Mawu pe diku va fisetoji chimetotro avana o egbea ma nye to fiseto ma ganye fiseto azon o atem atro le Belsaza yo me enaglo Belsaza so mo anayifanya metro atem anye enye nyonu eye ne chaka gbakle Belsaza na globe Belsaza mafo a ejichinto ne magatem azon gbakle oke o metro jime eye na globe apeto me va gbo o gbakle nye jiblibo gbakle nye lupo blibo nye susu blibo me adeke me gaple miolo me adeke me gaple mio ebe le nusia unchila ma ope tiku va viseto jiro me dogbera bena agbe o atro mebe wo agbe atro zadaka me yi abe du le zame anwa le za amwa eye abe wogbolo le ajame abe wahasi le ajame apetwa aklo nu mokata da cho agbomele Yesu pe nkome enu ngonglo ayema mene tekel person eya defia bena Mawu Dokpɔ Belsaza Mawu Dokpɔ eye Mawu kpɔ be ne le hojo le wo ato ogomela Mawu pe vondodro ato ta ovai ebere wo to la Mawu pe vondodro ato ta o enya enu ikentia Mawu nyagbon la le nyagbon enya meko nyedede amo ade afo de Mawu nyanu tututu tado jinuntie Mawu pe vondodro ava eye enu make de esiye o de nu agomene fore anyene echitrese ka ajeklo agbo o Mawu tonye mejo le ale me dibota Mawu tonye mejo le nu podi yo me wota eye Mawu agbo nu blanu ne ela bena enuma ye fofua Nebukadneza wo eye Mawu kpo nu blanu ne ekpotole titre ne ye globe a Daniel enyonto mi ve jisika kosokoso ane mi ade kone me blono be manaho nu aro ne wonto kumega lo be ya hwe ha nya ma chosia na o ame akufo ele moji na so ma fome ele na nu ma unyagbon la ame igbon ma ope nya mi me hia nu ma o agbepe donchi aye nyenu ike le fefie donchi ike na Mawu ye le fefie na globe o Mawu me fadola Mawu tonye mejo le nu fon yo mo wota le agbepodi agbe maje yo me nota eye ne le dekuku na Mawu benare Mawu tonye mejo eye Yesu Kristo me va gbo eye esi me va fiensi ya la apetwa acho nu fon oku esi ne le toji fiensi ya apetwa ade o eye Mawu pe vondodro ma ike le tadina wa Mawu pe vondodro ma ajo da le Yesu pe nkome amen rope tonlia azon rope tonlia kenye aglodia pe gomedede pe me vava matro ane mi akpo Daniel Taton Mark le choku ku bravo atonlia Daniel Taton ku bravo atonlia esia yenye enu ngonglo ike o nglo ebe
Nusẽwo ŋlɔ enye si mene tekel ufarsine nya la gɔme enye bena mene Mawu xle wo fiaɖuƒe eye wòɖo nu na wo. Mawu ye nye nusẽwo katã tɔ. Mawu ye nye nyametsotsowo katã ƒe Mawu eye ame aɖeke matem ayi. Ame aɖeke matem awɔ nane ne Mawu dziƒo meda asi ɖe edzi o. Eye ame aɖeke matem ava yi nɔ agbe kpakple Mawu le dziƒo. Matsaka kpakple Mawu Yesu Kristo le dziƒo. Ne le nye Mawuvi, metsaka kpakple Mawu. Enye bena ɖe gbɔgbɔ triakɔa, Mawu ƒe gbɔgbɔ triakɔa ele mo. Ehiã dziƒo esi wo ya menye o ta. Eye wo ya meda asi ɖe edzi bena dziƒo ƒe Mawua ye nye anyigba ye kpatse ɖe anyigba katã dzi. Azɔ Mawu ɖe exle wo fiaɖuƒea eye wòwɔe nu. Medo gbe ɖa bena agbewoa mawɔe nu fifi o. Medo gbe ɖa be wo fiaɖuƒea mawɔe nu fifi o. Ele tsaka kpakple dziƒo ƒe Mawua. Ele tsaka kpakple Kristo yi tso dziƒoa. Ele tsaka kpakple Mawu ƒe gbɔgbɔ. Eye ne gblɔ be aƒetɔ enɔ agbe nye nɔm sa le nye ŋutɔ ɖokui nye si. Gake azɔ la medo dzesi wo abe nye wɔla ene. Gake azɔ la medo dzesi Kristo bena ye nye nye ɖela kple nye xɔla. Eye medo dzesi bena Yesu Kristo ye nye nye xɔla kpakple nye aƒetɔ, nye ɖela. Eye Mawu ƒe gbɔgbɔ ye nye nye kpeɖeŋutɔ. Gbɔgbɔ kɔkɔe ye nye nye akɔfala. Eye vana va kpena ɖe ŋutinye eye mevana Kristo gbɔ. Nye matsi tre ɖe ŋutiwo ke akpɔ o. Agbe yeye adze gɔme na wo. Agbe yeye adze gɔme na wo. Agbe yeye adze gɔme na wo. Eye tsaƒe agbenɔnɔwoa atutui. Eye wòatuka wo. Eye nanɔ agbe yi ke ɖevi tso azɔ dzi sɔyi le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔme. Na míakpɔ kpukpui blavevɔ adrelia le kpukpui blavevɔ adrelia. Tekel woda wo le nudanu me. Ke ele wodzoe akpa. Ele wodzoe akpa. Ele wodzoe woda wo le nudanu mea. Ele wodzoe akpa. Ele wodzoe ye gɔme nyi bena ɖe le fo. Egɔme bena ɖe agbewoa ɖe. Tase ɖiɖi ɖeke mele ŋuti bena ɖe dziƒo na kpɔ nu nyui aɖe le ŋuti na yi ɖe dziƒo. Passport la tem anɔ asiwò voa enye alakpatɔ. Fika ne kpɔe tso. Fika ne kpɔe tso. Aʋatso mɔzɔgbalevi wɔlawoe wɔe na o. Eye ema matem wale wabe fai. Eye wale amea watsui ɖe prisoner. Va ne le dzi be na yi ɖe edzuma me anyigba nyuietɔ. Gbedo nyigba yi ke nye dziƒoa ehiã mɔzɔgbalo na o. Mɔzɔgbale ma yi ke tso Kristo ŋutɔ gbɔ elabena Kristo ku ale gbegbe bena wòta mɔ na o bena natem ayi ɖe dziƒo. Eye le Kristo ta nezu ame yi ke dze na dziƒo yiyi. Fiesi ya ne dze. Be fiesi ya nezu ame yi dze na dziƒo. Mikpɔ ŋutsu ya. Aʋafia va eye wògblɔ be aƒetɔ nye dɔtsɔla ƒe lãme gblẽ va ele aƒe me. Eye Yesu gblɔ be nye la me gbɔna bena mada gbe le ŋuti. Eye ŋutsua gblɔ bena nye ya nye medze o. Gblɔ nya ɖeka ko. Eye nye ya ɖe medze o. Medze o. Gake ne le lɔm va ne le ayram. Gake ne la nagblɔ dɔyɔyɔ ƒe nyawa ɖe ŋutinye. Ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nya nagblɔ ɖe ŋutinye. Tsɔtsɔke ƒe nya nagblɔ ɖe ŋutinye. Vovokpɔkpɔ ƒe nya nagblɔ ɖe ŋutinye. Eye ne le gblɔ nya ma koa nye dɔtsɔla ƒe lãme ase. Yesu gblɔ bena ɖe nyemekpɔ ale xɔse sia tɔgbe le Israel gbɔ o. Ebe le wo xɔse ta mewɔ wo ne dze wo dɔtsɔla ƒe lãme se. Eye fiesi ya la le wo dzimetɔtrɔ ta. Le esi ne wɔ dziwoa
ne wojiwa ne bobojiwa eye ne do jesi be nya nye mejo ne do jesi be ye nto ye mejo eye ne cho agbo na apeto afiensi ala wa cho nuvon oke o dolelia Yesu adagbele nti o Yesu awo be na je eye anglonu ko de agbegbanle amele jipo eye alia na jipo yile Yesu penkome yanu Yesu Kristo gloa Yesu Kristo globena nonu John eye na dogbera alebena na je nonu John eye na dogbera ne me sona de kele no amolebo po me la fi alo nya me so de kele na de kemo ele me nya me titi na de kolo po nya me la fi a nyima ne poto no le poto le hojue mejo eyata ele jipe na ne kle bena na je eye na tem achitrele amegbeto vila penukume na nonu jo fiesia na je le mau penukume maga wo jikose alo wo jimetotro amea lusianu ano bibo eye na je le mau penukume fiesia le Yesu penkome le na dollar ame ape dollar ebe me po wo do wo me jele nyanu kume o ebe ame ado kwe ola so gbaklim ela be na wo ya oje onto ne nye be na no ame vema o azo gbakle Yesu Kristo o awu popo me pe awa choche nye pe awa na nyele alefia pe buame ebe amema o la zo paklem ela bena oje onya wo pe awole alefila pe ebuame apeto Yesu Kristo pe jena Yesu awebe na je eye apeto la ndo aklo nufon oda lenuchi o eye ado wo gbedodo ranchi eye na ponu ne le gbedodo na magbakle jidepo na ponu ne gbakle kakadechi eye magayi aji magayi etile agbenono podi me ason o e na dogbeda be apeto kome e apeto ahofiesie ale Yesu penkome dake belsaza yala ele globe Daniel merci vo mena nu dodo yike jena eduna be enu ngonra pe gome dedene o e globe quick play for Andrea tekel wo da ole nu danu meke ele wojo e peres wo ma wo fiadu pela achona meja to pe pesi ato tete pesaza tese wo agbe ma wenu nene ma olo wo nu chinya ma wenu nene ma o wo chome ma enu ma cho nene ma o ele be na yeji le apeto ape moji kaka eye na vado Kristo gbo na yi Kristo gbo eye wo gba pe Kristo kede mewa na je wo gba pe dede popo le mewa na je le mo pe nku e apeto ape hohoso asiwa na je apeto ape nkume apeto wonu tuma ne waje apeto wonyonu ma ne waje le nukome eye ne le je le mo pe nkume nene ma tipo anye wo apeme le Ŋkeke mamla ji le Yesu pe nkome eye esimiel potole anyigbanti le tepe ya ne le je dola ayodo na o eye neyi be ne le fu wa me tomla Mawu adoleme eye ape avasiama ene avasiama ike globe na apeto nya nyeme jolo ka ke glo nya de kako eye nye dochola pe lame ase apetoa atro maje wa ye wasu ameike je le Yesu pe nkome enu ipete dole agbo me apetoa awebe na wasu bribodeje le Yesu pe nkome ameyo wona nu abe belsasa ene ameyo no nagbe abe belsasa ene eye wo dinagbo do na flo enwo eye wo poto le nu gbegble wo amea atro le nu mayome eye na gbobe apeto Yesu Kristo yenye ameke wo meje Yesu Kristo yenye delanye Yesu yenye holanye eye meva le Kristo ta ye meva eye adatio le fafangbe si agbegba kple nye nuteteo enu yo kata me wa nu mo kata matem adro nye agbe onegbe wo epula ko Yesu sogbe be wa do fifila dene sogbe a
Yesu sɔgbe be w'atsɔ nu vɔ oke o. De ne sɔgbe be na xɔ tsɔtsɔkea. Aƒetɔa sɔgbe be na w'awɔ na dze. De ne sɔgbe be na zu ame ke dzea. Enya bia me le se lo ne sɔgbea. Ebe de ne sɔgbea. Ne sɔgbea. Bɔbɔta eye na mianuku. Na bɔbɔtawo eye mianuku. Yenye eya madeka pe koe atem awɔ be na dze na dzipo yi. Amesiame. Dzipo de la manueme. Wonto. Yesu Kristo pe vɔsa manuemea. Edzo. Panele fa Kristo gbɔ fiasia ne gblɔ be aƒetɔ ewoe nye dzena atsɔ nu vɔ oke o. Bɔbɔta eye na mianuku. Va Kristo gbɔ ena gblɔ be aƒetɔ metsɔ ɖokui nye sɔ na o. Metsɔ nye agbe kpakple nye ametsia katã de asiwo me. Nye be gbe pe agbe nɔmelia. Enye diƒoƒo pe agbe alakpadada nu vɔ wɔwɔ pe agbe. Eye menye be nye ŋutɔ le ɖokui nye sia nye medze o. Nye medze na dziƒo yiyi o. Gake mekɔ nye asi dzi. Eye nu gbegble yɔyɔ katã le agbenye mea. Melɔwo na Kristo. Bena Kristo na wɔm ne ma dze. Afi sia afi yi ke ne le. Eye ne dzi be Kristo ne wɔ ne na dze. Na dze na yeƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Na dze na yeƒe tsɔtsɔke. Na dze na yeƒe vovo. Katutu na su asi o. Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ na su asi o. Eye dziƒo na nye tɔwoa. Fi sia afi ke ne le akɔ asi dzi. Mawu ne yra o, Mawu ne yra o, Mawu ne yra o. Wo ke le radioa gbɔ, wo ke le aƒea me, wo ke le semua gbɔ fifi la ene le nya ya sem ye ne kɔ asi dzi eye ne dzi be Mawu ƒe tsɔtsɔke ne su ye si la Mawu ne yra o le teƒe ke ne le. Radio dzi ne lea kɔ asi ya dzi. Yesu awɔ na dze, Yesu awɔ na dze. Yesu Kristo to yeƒe ŋusẽ dzia asɔ dze na ya sɔ na o. Ale bena na dze. Donc edzi lo. Kuvɔ la medze le yeƒe ŋkume o. Kuvɔ la medze le ye ŋutɔ ɖokui si o. Kuvɔ la medze le ɖokui si o. Yeƒe ahiãwo wo medze o. Eye amegbetɔ mawo yiko be yewo ƒona toɖo na amewo, yewo fiana nu amewo, ame mawo wo medze le wo ŋutɔ ɖokui si o. Sɔleme ƒuƒlu de la alakpatɔ le ŋutɔ ɖokui sia medze le Mawu ƒe ŋkume. Gake ne le va aƒetɔ la gbɔ eye ne gblɔ be Kristo nye si. Kristo ye nye ɖela. Kristo ye nye ame ke xɔna na mi ye ɖeka pɛ koe awɔ be na dze. Na kɔ wo asi dzi. Ne le kɔ asi dzi atafla tse lo. Na tsitre. Eye na tsitre le Mawu ƒe ŋkume. Tsitre Mawu ƒe ŋkume. Mawu ne yra o ya kaka. Mawu ne yra o kaka. Ne dzi bena Mawu ne wɔe ya dze. Me dzi be ya yi ɖe soma bɔ mo. Me dzi be ya yi ɖe soma vɔ me le agbo ƒe nuwo. Gake ne dzi be Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ne su si. Eye Mawu ne kpɔ nublanui na ye. Ye ma ne kɔ asia dzi na tsitre. Edzi bena ɖe wo ne va nɔ donu kokoe na ye sia ya nɔ donu kokoe na awo. Wo ne gblɔ nyateƒea na ye. Nyateƒe yi ke la wɔe bena ɖe ya nya le ke ya dze na dziƒo yiyi. Eye na xɔ Yesu Kristo dzi se. Kɔ asi dzi eye na tsitre kɔ asi dzi na tsitre. Teƒe sia teƒe ke afi sia afi ke ne le. Eye na kɔ asi dzi na tsitre na gblɔ be aƒetɔ metrɔ le nu gbegble nye yiwo katã me wɔna. Nu gbegble me yiwo wɔ bena me nye ame madzemadzea. Metrɔ tso nu mawo yome. Me hiã wo ɖeɖekpɔkpɔ. Aƒetɔ nam tsɔtsɔke eye ɖeɖekpɔkpɔ na su asi nye pipi la gblɔ nɛ. Eye aƒetɔ la ŋutɔ atsɔ ye ŋutɔ yeƒe xɔname ana wo. Eye awɔ be na dze. Amen. Fofo ma do gbe ɖa le mia ta azɔ lo. Asia ne nɔ dzi nenema. Fofo le Yesu ƒe ŋkɔ tri akɔa me. Le wo nugbedodo la nua. Nye bena wo katã wo wɔ nu vɔ. Eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiã wo tim. Eye Amesiame. O nye ame madzemadzewo le nukuwo me. O medze na dziƒo, o medze na wo ɖeɖekpɔkpɔ. Gake Kristo ye nye miaƒe dze na me do gbe ɖa azɔ bena Kristo le wo ku yi ke ne ku le Calvary ƒe atisoga la ŋuti le toa dzia. Aƒetɔ tsɔ woƒe nu vɔ ke wo eye natu ka wo eye natsɔ wo xɔname na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Medo gbe ɖa aƒetɔ bena Mawu ƒe gbɔgbɔ ne ɖi ɖase le woƒe dziwo me. Bena to gbɔ bena wo fo tsã va yi la Kristo
to dedekpɔkpɔ me. Kristo to ame teƒe xɔxɔ ƒe kume. Kristo to esime wòle woaƒe elɔ woaƒe nu vɔ̃ katã da ɖe ye ŋutɔ ɖokui dzia. Kristo wɔ wo odze. Medo gbe ɖa Aƒetɔ bena nàŋlɔ woƒe ŋkɔwo wo dometɔ ɖe sia ɖe ƒe ŋkɔ ɖe wò agbegbalẽa me le dziƒo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ɖo kpe ɖeɖekpɔkpɔa dzi, ɖo kpe woƒe xɔxɔa dzi, ɖo kpe woƒe tsɔtsɔke dzi, ɖo kpe woƒe vovokpɔkpɔ dzi eye nawɔ wo woadzi. Eye esime Kristo atrɔ va eye ame kukuwo atsutre eye mi ame siwo susɔ le agbe woakplɔ mi ayi ɖe dziƒo la, medo gbe ɖa bena woawo hã woanɔ ame yiwo ayi dziƒo dome le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpe na Aƒetɔ le ɖo ŋutia ta le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa le. Amen bubu. Ya godoƒe amen. Aƒetɔa nenɔ anyigba kple wo. Aƒetɔa nenɔ anyigba kple wo. Aƒetɔa ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ye ma ne xɔ fifi la. Eye eŋlɔ nu kɔwo ɖe ame yiwo dze la dome. Eya ta enui nawɔ azɔa ye nye bena wo ŋutɔ natsɔ alɔme kaƒomɔa eye naŋlɔ ŋkɔwo, naŋlɔ kɔime ne le gba kple kaƒomɔ dzesiwoa eye naŋlɔe atsɔ ɖo ɖe phone number yiwo kaƒomɔ dzesiwo mana fifi la dzi yi ke nye +7 vɔtɔn naɖeko kple ne blatɔ̃-vɔ-8 blatɔ̃-vɔ-8 eye esia bena wa akpe ɖe ŋutsiwo. Wakafu Mawu. Alléluia. Le Matthieu ƒe agbalẽ ta 8 mea. Ne mi xlẽ tso kpukpui 1 dzia, Matthieu ta 8 kpukpui 1 eye esime Yesu Kristo ge ɖe Kapernaum eye esi woɖi tso aʋafia ɖe va nɔ kuku ɖem nɛ. Ele bia le kpukpui 8 me eye esi wòva Kapernaum la aʋafia ɖe va egbɔ le kuku ɖem nɛ le gbɔgblɔ nɛ bena Aƒetɔ nye dɔtsɔla mlɔ anyi le aƒe me le lãmetutsu dɔ lém eye wòle fu kpem ŋutɔ le kpukpui 9 me. Egblɔ nɛ bena Yesu ma gblɔ nɛ bena nye la me gbɔna be mada gbe le enu. Yesu gbɔna be wòada gbe le nu o. Le fiesia Yesu va ɖo be yeada gbe le nu o. Bebe nye la me gbɔna Yesu ma gblɔ. Yesu eba be nye la me gbɔna. Yesu ado ɖe gbɔ le afi ma. Yesu ado ɖe gbɔ le xɔa me, ado ɖe gbɔ le aƒea me le kpukpui 9 me. Le kpukpui 9 me aʋafia la ɖo enu eye aʋafia la ɖo enu gblɔ bena Aƒetɔ nye medze o. Nyateƒe ma wò gblɔ ma. Eyɔe be Aƒetɔ ewɔ Yesu Aƒetɔ na yeƒe agbe. Togbɔ be enye aʋafia. Eyɔ Yesu bena Aƒetɔ, eyi si me ne yɔe be Aƒetɔ, eyi si me ne yɔe be ɖela, dɔyɔla, katula, gaɖela, metsɔ agbenye de te o, bena nanye Aƒetɔ nye ya nye medze, bena nafa nye xɔte, nage ɖe nye xɔte o, ke gblɔ nya ɖeka ko. Gblɔ nya ɖeka ko, menye be amigoe be nya ɖeke yolo, ebe gblɔ nya ɖeka ko, menye be ɖe navayi aƒe me avayi dasi ɖe amea dzi, wobe gblɔ nya ɖeka ko. Aƒetɔ ƒe dɔyɔƒe nya tsi agbɔna na wo le fiesia. Eye dɔyɔyɔ ƒe nya ma ayɔ dɔ o. Gblɔ nya ɖeka ko eye nye dɔtsɔla ƒe lãme ase. Gblɔ be nye lãme ase. Gblɔ be nye lãme ase. Nutete ma yi ke le lãwo mea adzo ɖa le afi ma. Eye nukugbaname ma adzo kplibɔ ma aƒote ƒe agba ye wòadzo. Eye abi ma yi ke le ŋuti o kanse ma abi makumaku ma adzo ebe nye dɔtsɔla nye nutilã ahaya be lãme ase azɔ klo na miawo nuku eye nakɔ asi ɖeka ada ɖe afi ke dɔlélia le na o eye nakɔ asi velia yi dzi ɖo ŋku edzi lo gblɔ nya ɖeka ko eye mieva gbakple kaka ɖe dzi eye miexɔe se gbakple kaka ɖe dzi eye miexɔna nya gbakple kaka ɖe dzi bena nye dɔtsɔla ƒe lãme ase. Wo dɔyɔ va ɖo fiesi ya. Wo haya va ɖo fiesi ya. Ye ya nye medze o. Gake Yesu me yɔ be Aƒetɔ, me xɔ abe nye Aƒetɔ ene. Menye be wo nye nye agbe ƒe Aƒetɔ. Wo kpatse ɖe nye agbe ƒe nɔnɔme ɖe sia ɖe dzi. Esi me xɔ abe nye Aƒetɔ ene la, wo dze na enye tɔnye. Eye nye ya makpɔ lãmese. Aƒetɔa ava gbɔ kpakple dɔyɔyɔ fifi la. Esi me miagblɔ amen mamlɛtɔ kwa na do ɖokuiwo kpɔ. Kunuma Yesu atsɔe de agbo me.
Akwa si de kai die na chofeli adada fi ke tolele ale na o ke le radio chive achi o ke le zoom chi o ke le yate mo vovo ji fofo le Yesu pe come o nye nukunu pe Mawu o nye nusen pe Mawu o nye Mawu ike ji o nye Mawu ike wona nukunu gangan ne tenazon e va wo to call me eye to viwo Yesu Kristo ji a yodona o le Yesu pe come adava dolele ma emu gbogbo gbere na me pe dolele ma togo le Yesu pe come ku mo ike gban eye ku mo ike chi apeto akasi wo nu ko nchi fifila hodoyoyo le Yesu pe come etoku na me ike le agbome eye metempo na nupo apeto akede wo akaji pipila eto nukunu eye wo tuka wo ade nukunu ike vuna wo toku kwawa nukunu makede agbome pipila le Yesu pe come eye nutete sia nutete ike le wo nu chiname ike nye zogui ike nye afọ etenao eye efetome tenao agbon pipila ne fokatutu nutete mo ne toko le nchilo me le Yesu pe come abile tome maku hodoyo le Yesu pe come cancer hodoyo le Yesu pe come eye yo me pe ma hodoyo le Yesu pe come ewo COVID-19 hodoyo le Yesu pe come dikana coupe do hodoyo le Yesu pe come do yo kata nye do madamada le nuti la ome do le makata o loda le nuti la ome pipila apeto wele monu klik badechi wenu kunu toe na chot do yo na ame yo kata le yo be apeto pipila wena o le Yesu pe come do yo le afi gade de la fi Mawu pe lolon pe sondede Mawu pe nu plan papa menu pe sondede le te pe sia te pe le Yesu pe come ne hodoyoyo ne hodoyoyo la bebe ne hokatutu la apeto atuka o wonya edo eye wonya Mawu pe nya yodo o Mawu do pe ti le te pe sia te pe le Yesu pe come me do gbedale do Dokpɔ onuku ma va do vɔ dɔyɔyɔ wa eva do me wo ame kerekereke do fa me le fiesia wo ike la fa me wo ike le kɔdzi wo ike le fiesia me wo ike le eʋua me teƒe sia teƒe ike ne le fiesia ne se teƒe dodo ya kunu asɔasi o le Yesu pe ŋkɔme do mate maxlo tsia tɔ dzadzavɔ nukunu pe tsia le dza